tumakder tayo amin kat lukibon ti Biblia di Joshua chapter 3 verse 5. Joshua chapter 3 verse 5, page 271, kadigita 5 Bibles tayo kakabsat. Ayan, in the Old Testament, 271. Kat basaan iti English, natin ito basaan iti Ilocano. So, adakam ti Baguio City ita, with my family, with Pastor June and Mama and Chati, with our pastors, we are in one room that we are not only here to refresh ourselves, but to renew and re-evaluate our ministry staff nun iti kastak at nasaysayaat iti panangiturong mi dahil trabaho tayo kakabsat iti HPBC. Okay? So pray for us. So Joshua chapter 3 verse number 5. Let us read verse 5. It says, "And Joshua said unto the people, Sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you." Okay? Sa Ilocano, kunana. Ket ni Josue, kinunana kadagiti tatao, iti kareo dagiti bagbagiyo, kain tunubigat, ti apo agaramid to kadagiti iti ngayo. Kararag tayo. Apo Diyos nga nilangitan, agyaman kami, iti panangyasyer mo kada kami ti barungat awen 2023. Alla nga panangyasyer mo kada kami nga si Pipia, ng panangyasyer mo kada kami ta adda planong pay ako. Si bibiyag kami, si kakaragkad kami, ta adda kayat mo, nga akamplisa rin, iti biyag mi, kan babaan kada kami nga anak ko. Iso nga bendisyonam, deti mensahe, ngay nakidanon ako, gaputa, deti nga mensahe kat ipreparar na kami Apo Diyos. So bless us tonight, bless our internet, habitan nagpugsa-pugsat Apo, kat kasaya at ipanakaidanon kadigiti kakabsat. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So, kas itangatawon kakabsat, ayan, ket aduti kayat ti Apo nga aramiden kada tayo, nagkarkararagat ket ana Apo ti bersikulo nga maysa nga mangiset dagiti panunot mi nga agserbiken kamanen itangatawon. Kasi masapul tayo't maiset ti panunot kakabsat. Data ti kayat ti Apo. Joshua 3:5 tinsaad ti Apo kanyat. Ako na natoy ni Joshua, iso na ti leader ti Israel, nga mangidalan kadakwada, nga mang-cross the Jordan River, sumrek dan ijay promised land. Kat deti sisirek da iti promised land, adupela ang pasama, battles, people to conquer so that they can possess the land. Ngayon nagtakder, kat kunara ka iti tao, sanctify yourselves, for tomorrow the Lord will do wonders among you. Dito pala pa nang basam ka dito nga verse kakabsat kat it gives you excitement. At ako na nagat wonders eh. So ano digiti nga wonders nga kaya ti Apo nga aramiden kakabsat iti biyag tayo met itangatawen kasi the Lord will do wonders. So hante pay amo digiti kakabsat. Kasla ko mano Jeremiah 33 things that you have not known kunana. So itangatawen kakabsat, kaya ti Apo nga aramiden kada tayo. Number 1, great endeavor. Great endeavor. Kahit na nasawon ti endeavor, kat goals to achieve. Okay? Goals to achieve. So this year, adu kakabsat iti adada digiti goals nga kayat ti Apo nga ma-achieve tayo itangatawen. Digiti wonders iti biyag tayo. Okay? So what are these goals that God wants us to achieve this year as a church? That data ti makita tayo, ijay tema tayo nga enlarge our cause. Iti last year, ti goal nga kaya ti Apo nga ma-achieve tayo, kat they let us rise up and build. So dati pa nakapatakder ti new sanctuary. Kat nagbalegi, to God be the glory. Itaman nga tawon kakabsat, kaya ti Apo nga ma-achieve tayo, dati enlarge our coast. So,
Kunang ni Pastor John, uray ko malang mainayon ti lima nga mission itangatawen. Hana imposible deta kakabsat. That's a wonderful goal. Amok nga adot goals tayo, personal, adot goals tayo mo nga na spiritual. So God wants us to have great endeavors this year. Kat digitiga endeavor, kasapulan nga ron kakabsat nga makipasad tayo. Amen? Okay? Next, number 2, not only great endeavors, but that the wonders kakabsat also means great blessings. Great blessings. Oo. Itangatawin, adadagitiin sa gana iti apo, nga great blessings. No ti agdama ket great trial, ti pagpaspasaram. Great affliction. Madududog ka ti problema ken parikot. Hangga maawanan tinamnama, hangga nga maupay. Because this year, God will do great wonders. Kaya nagasawin, God will bring great blessings. He will command great blessings to your life. Di mo lang amo, nga day tagayang parikot mo, kat isugayam iti usaran ti apo, nga mangitunda iti blessing ken God. Di Romans 8:28, all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. Maybe the Lord is closing some doors in front of you, and you know, it seems disappointing and discouraging and depressing. But do not be discouraged, because God will do great wonders. When He closes one door, it is because He will open another door. Babaling nga adda digiti losses tayo iti naglabas. Natawan, adda digiti na awan kakabsat kada tayo. Ngamhantay madanagan, because the Lord will do great wonders. Expect great blessings from Him this year. Adda kakabsat. Wonders. Expect great endeavor this year. And then number 2, expect great blessings this year. Number 3, anapa iti wonders nga expectaran tayo gini apo itang atawin. Expect great results. Great results. Di kaya na sa deta result kakabsat kat product. Oo, resulta. Oo. Kasla di last year, di tema tayo, let us rise up and build. So ano inarami tayo? Nag-rise up tayo. Ano't nag-rise up kada tayo? Pamati. Nag-respond tayo iti pamati. Kat kuna tayo, yes Lord. Ano't nag-respond kada tayo? Commitment. Oh, we were willing to deny ourselves. At dadigiti kaya tayo kung mga gatangan nga bambanag di last year. Ngayon tayo nga ginatan. Gaputa inyong una tayo ti commitment tayo ti church. Ano pa iti nag-rise up kada tayo kakabsat, our participation. Iti last year, ado kada tayo ti may timulong nga nagkalit pundasyon, may nagbagbagkat ka digiti darat, may timulong nga nagbubuhos, digiti gamgamit tayo, impaaramat tayo, ni Brother Leo, digiti dump truck na, ni engineer, kasta unay nga panangipaay na tiyempuna, uncall, kasla doktor nga 24 hours ni Engineer Dino, ano ko na ni Pastor John, Dino umay ka dito, right away, Pastor, umay. Nag-rise up tayo amin kakabsat. Uray kakabsat abroad, nag-rise up amin. Australia, Hawaii, kan uray pa'y kadigiti partners, kada kayo nga partners ti HBBC, nag-rise up tayo amin. Kat to God be the glory. Anat inaramit tayo, nag-build. So anat nakita tayo, idinata, we see the result of our rising up to build. So na-build it in new sanctuary. That we expected that to happen, kakabsat. That imotema ka itangatawin, expand our coast. Let us also, mga kapatid, expect great results. And if we want to expect great results, kaya nangasawan, let us expand. Kaya nangasawan, kitaan tayo nga rin, biyad tayo, dapat ma-expand. Ma-enlarge. Kita tayo biyag tayo. Di-share ko kada kay di Domingo, our spiritual influence to our families, to our communities, to our friends. Kat madaydayo ti Apo, kaputa, adadag message kanya akon nga rinogrugyan dan kakabsa. Praise God kay Brother Roldan. Kat recently, na-meet na digitay batch na, kat inshare na ti gospel, kat kuna na pastor.
ikararag mo ta, into no friends Sunday tayo kaya't kung nga maawis, tigito'y nga kakabats ko. So, nang rugi isunan nga nag-respond, iti panang-enlarge, iti territory na, nga he is no longer, he's not just concerned of his spiritual life, but he is also now concerned of the spiritual life of his friends. So he is now starting to enlarge. So nga, deta kakabsat, let us expect great results itatangatawen. That sapay ko man, at the end of the year, ti resulta iti biyag mo, ket bunga, dayjay pa nakipartisipar mo, pa nag-respond mo, kadeti tema tayo nga, expand our territory or enlarge our coast. So, the last year, let us rise up and build. No di ka man lang nag-rise up ti pamati. No di ka man lang nag-rise up ka nagipagkarara. Di ka man lang nag-rise up nga nang tud, nang i-deny iti bagim. Anang nga rodmot kakapsat ti ragsak mo kada di nakita nga resulta awam mo't partem. Iso nga as a member of HBBC, remember God will do wonders. God will produce great results. Many souls to be saved. Many Christians to be baptized. Many communities nga maplantan tayo man ng iti outreach. Isaludsod, anamot iti parten. Okay? Number 4, not only nga ti wonders karamidan ti apo kadatay itangatawen, we will expect not only great endeavor, not only great blessing, not only great result, but fourthly, great revival. Let us expect great revival. The greatest wonder nga mangyari ti biyag mo ita, ket jay pa naka-revive mo kakapsan. Nga no iti naglabas hanggang mangmangted, ti kadaklan nga wonder na mapasamak itataging kaket agbalingkan nga giver. No iti naglabas hanggang tatights, ti greatest wonder itaket makapag-tights ka. No iti naglabas adot mo na itong pala-commitment mo, ti great wonder ti biyag mo itaket ma-fulfill mo digiti commitment mo itangatawan mabayadan pa. Digiti commitment mo iti last year. Deta ti great wonder ti biyag. Ti great wonder ti biyag mo nga ma-revive sa nga ti giving, soul winning. Dati hamo mo ag soul winning. Ngam itan, na-stir ti pusom kat na-revive ka, ag soul winning da. Deta ti great wonder ita kakabsaan. Handa nga ti great wonder kat blessing nga, nakagata nga tinapinasanugan ko ita nga to. Adabalay ko abarodon. Adabalo nga, motor ko ita nga to. Handa nga di kita great blessing, ti great wonder ti biyag. No di kat great revival. Ti mabaling nga ti ma-revive king ka ita nga tawon kakabsat kat prayer life. Na dati, ang kauning man nagkarkarara, ng itan kakabsat, ang balingkan nga prayer warrior. And as a result of your revival in prayer, nagkaroon ti ado nga resulta nga naimbag iti biyag mo, ti pamilya, dagiti problema nga nagrigat mo nga solbaran iti, nagbalindan nga nalakan, dagiti iritasyon ti biyag mo, naglakamon nga idil, gaputan na revive ti prayer life mo kakabsat. So, great wonders, great revival. Mabaling nga ti ma-revive king ka itang tawon kat DJ, agaten ka ti amin na service, ang ka dinakaskas daaw kakabsat nga, digite, hamo makikita prayer meeting kat bigla nga adadamot kang kanayo na. Great wonders. Amen kakabsat. Nga digite, kakabsat nga mo makikita mo may bisita kat umay na makipagbisita. Great wonders. Digite member na awan na aramidin na ti church, biglang umay tumulungan nga makipagdalos. Great wonder. Nagiti members kakabsat nga hanapulos agpakpakita, biglang agpakita ng kakabsat. Great wonders. Anong nangyari? Na-revive. Na-revive kakabsat. Iso nga, iti great wonder nga aramidon ti apo kadatay ita nga tayo. Review tayo man kakabsat, di expect tayo nga great wonder nga aramidon ti apo. Number 1, great endeavor. So ado digiti goals nga achievon tayo ita nga tawad. Nakaskas daaw, it seemed impossible to us, it seemed difficult to us, but brethren, let us do it. Amen? Anap iti great nga expectaran nga great wonder ita nga tawad, great blessing. Great blessing. Number 3 kakabsat, na great wonder, great results. Great results. And number 4, great revival. So, nagpintas dito kakabsat na mensahe nga iti apo kadatay itang arabi. Na great things nga expecton tayo nga aramidon na itibiyat. Ngam digito nga great thing, haan nga mangyari, great wonder,
nuhaan tayo nga aramiden di instruction ni Joshua kadagit Israel. Nakuna na kadakwada, sanctify yourselves for tomorrow. The Lord will do great. Di ka na sa data, sanctify karabsat. It means to cleanse. So if we are going to see God do great endeavor, produce great results, and give great blessings, and create great revival in our life, kaya't nangasawan, itimot responsibility tayo kakapsat is we must sanctify ourselves. Kaya't nangasawan, the word sanctify means to cleanse, to get oneself ready for the task. Kasla DJ ko na natin 2 Timothy chapter 2 verse number 20. Okay? That is 2 Timothy chapter 2 verse number 20. Nga ko na dito ikakabsat 2 Timothy chapter 2 verse 20, page 1341. But in a great house there are not only vessels of gold, of silver, but also of wood and of earth, and some to honor and some to dishonor. If a man therefore purge himself, kakabsat ti aramidon tayo. Sino ka na kayo timay ka makakita ti great blessings sa tangatawan? Great results. You like that to happen into your life? Listen to this. If any man will purge himself from this, he shall be a vessel unto honor. Imagine. No sikati aramaton ti apo itangatawan. Kakabsat, sanctified, and meet for the master's use, and prepared unto every good work. Kahit na nasawan, listen to me now. If we want God to do great wonders in our lives, great endeavor, great blessing, great result, great revival, anaramidan tayo, we must prepare ourselves. Prepare your heart. Prepare your mind. Prepare your family. Evaluate. Check. Anyada digiti, dapat ikatantay ti biyag tayo. Atas sanctify, agdanos ka. Diba? Kalati, agpasangkot ka't bisita. Diba? Agdanos ka agipakni ka, i-prepare mo't pagyananda. So kastamot, ti apo ti number 1 nga kanla bisita, no mapehang nga bisita ti apo ta. We are a part of him, he is already, we belong to him, he belongs to us. So, kasla isuna kakabsat kat, make way for him. Hangati pampanunutom itatagakabsat kat how you can entertain people, how you can entertain friends, anya digiti kayat mo nga personal na agenda, ti apo ti kitam, kat kunam apo, how can I make myself prepared? How can I make myself meet for your use? Anak aramide, anak ikatat ti biyag ko, anak iwaksik, anak ti sinaak ti biyag ko apo. Tapnon iti kastakat, maisaganak ti sarili nga usarem nga ikarga nga ipaayam ti blessing nga mabalinnak nga revival apo. So meet for the master's use. Kakabsat ikararab ko han kumala nga buybuyaan dak nga dingdinggan no di kat indingan nyo deti ibagbagat kada kayo kakabsat. This is really serious. There are a lot of things that we need to evaluate in our life. Baka digiti number 1, schedules tayo. Awan tiyempo mo may makigimong. Kasano nga makita may great result? Awan tiyempo mo may makiprayer meeting. Hantay buo nga pamilya nga umay ti kapilya. Kasano nga makita tayo ti great result ti Apo? Kasano nga makita tayo ti great revival kakapsan? Ito nga masapol nga i-conform tayo ti schedule tayo. Sanctify tayo, ti bibiyag tayo. Tapno makita tayo, iti aramidan, iti resulta nga aramidan ti apo ti biyag tayo. Amen? Kasano nga makita tayo iti grace nga ag-flow iti biyag tayo kakabsat kat di tayo mo ag-commit iti giving tayo, tithes tayo, first fruit tayo, mission tayo. Apay, una ta sa balimot dagiti pampanunutan tayo nga pagigastuan tayo, dagiti commitment tayo. Invest nga para iti hanadakas ti aggastos para ti sarili. Hanadakas kakabsat ti aggastos nga magatan tayo dito. God richly give us all things to enjoy. But the Lord did not only give us richly all things to enjoy for ourselves, but the Lord gave us these things so that we can give, we can share, we can take part in the ministry of God. And when we do that, mas ma-enjoy tayo digiti blessings nga into ti Apo kada tayo because there will be more in return.
You see that? So, deta kakabsat, kat sabi ko mata, nagpating ka deti nga message nga, deti na bless ang ka itato no agawid ka, uno rumwar ka to no bigat, kasla deti nayaw awan manan, intayab tikali, uno na yangin kakabsat. Sabi ko mata, kas pa nagsaog itagat nadamtag dagiti puso tayo. Hantay ko mga kasla DJ, address pan nga nagpinta si message, Pastor, awamot pakakitan kakabsat di aramid, you are a stony ground. Oo, nalaka ka agrespan. Ngam no umay digiti pa sa amag nalipatam aming nga message nga na iburay. Hang kuma datay kumati na damig nga puso nga dati dingdem ko gusto di bagbagan ni pastor. Talaga nga God will do great wonders. Kasano nga God will do great wonders ka jakmat sanctifying ti biyak ko. Jakmat i-prepare ti sarili. Jakmat nga i-conform ti schedule ko. So nga ako urnosot ti schedule ko. Indat makigame tapno makita ti great results. Apo urnosot ti inakag so winning. Apo gibuno mak ti gospel tracts. Apo urnosot ti kwart ti budget me. Tap det expand nag-spend bi apo tapno makaitud kami ti paraten ka and I will see great result. I will see great revival. Amen. Oh how I pray nga napintas ti panakaidanon na deti kada kayo. I mean napintas ti internet tapno na awatan yung anasayat deti message kakabsat itang arabi. Okay? Every head be bowed, every eye be closed. Let us pray. Apo Diyos nga nilangitan, thank you for the message tonight. Oh, how I wish. Amin kumalang ang miyembro at daapo. Kasapulan da nga mga gandeto, mapalagipan. Kaputa apo, malipatan min, ti commitment. Malipatan min, DJ obligasyon mi nga aramiden tapnon. Maisagana mi kumatibiyag mi. Surely, you will do great wonders this year, Apo. You will give us great endeavor. You will give us great blessing, great results, great revival. But if we are to see these things happen, we must do our part. We must fulfill our responsibility, Apo Diyos. Kat ala po, italikugan ka. Kat no adat igidi ka kapsat nga, kasla dete, haan nga committed apo unay sabi tatig na yung apo palagi pang ida gaputa kayat mo nga bendisyonan dagiti biyag na kayat mo nga you will do great wonders apo kada kami mo nga kakabsat help us to renew our commitment, help us to become more excited, more vibrant di pa nagserbi mi apo king kay tangatawin kat madaydayaw ka apo Diyos awan ti sa pulong min apo Conti Gloria Candaya. Allah po, dismiss us with your blessings tonight. In Jesus' name we pray. Amen and amen.